1, 2, 1, 2, mikrofon provjeravam. Buldovla baca shoutout, Čarugi i Marku, glas dijaspore. A u dijaspori vrijedi generalovo pravilo. Ilegalno, legalno, za zaradu sam odmah. Bang bang, peace. Aj Bog, hvala za ovaj Buldovlu koji je danas napravio intro za nas. Bacam shoutout za Buldovlu Armanda, mog tetka Marijana koji isto prati glas dijaspore. Shoutout za njega i shoutout za mog prijatelja Daniela koji danas mora bez mene snimati glas dijaspore broj 7 ili 8. Mama, hoš ti još baciti za nekog shoutout? Dobro, mama neće, drugi puta možda. Vidimo se, ajde Bog. Yo. Prvi glas dijaspore koji snimamo iz radne sobe, znači iz Bebop Media, iz koljevke kreativnosti. I šta bi bila kreativnost bez ovoga? Ljadro keksi. Ljadro, za svaku pravu ljadro. Znači danas sam ih našao za 3 evara, brate. 3 evara, pa to nema nigdje. To nema nigdje, stvarno je. Uglavnom, dobrodošli u novi glas dijaspore. Danas su, kao što sam rekao, prvi puta ovdje u studiju gdje inače ja i Marko sve obavljamo poslove što se tiče snimanja. Porno uraci se ovdje većina radi. I tako, eto, iz one druge perspektive tamo možete možda vidjeti neke dijelove sobe, imamo jedan monitor za malo prikazivanje filmića, imamo tamo radni stol i uglavnom možemo početi. Prvo odmah bacamo shoutout za Dovlu na početku. Dovla je bacio jeben shoutout za nas i svaka mu čast na tome. Pozdrav Dovli puno i radi Dovle idući puta ćemo početi sa nekim pitanjcima malo. Znači svi koji dadu shoutout na početku, njima ćemo postaviti nekoliko pitanja koja ćemo pročitati onda vamo u glasu dijaspore i njihove odgovore, naravno, da se odmah zna. Shoutout za Moz Beats, jer ovaj beat koji čujete da svira to je od Moza, to mi je Moz poslao prije 4 godine. Rokao se jedan vers na to neki dan. Možda ga objavim, možda ne, možda ga čujete na kraju glasu dijaspore, ne želim ništa obećati. Šta ja želim reći odmah na početku, prije mene evo Marko najavio da mu žao što ne može biti tu. Marko je bio kod mamice, kao što vidite na snimci ima dobar bor. Ali ne kuži što puca cijelo vrijeme u kameru, ljudi, dečko se nešto pocrnio, nemam pojma šta mu je idemo sa točkama koje danas imamo. Shoutoutove smo bacili. Sad dolazi do onoga tvoja mama, hashtag tvoja mama. I bilo je nekoliko komentara na YouTube-u koje sam izvadio print screenom na mobitel. Znači, jedan od tih je bio, samo malo, počnimo od početka. Tvoja mama je toliko žuta, kad obuče taksi izgleda ko debela kabanica. Tobio se malo pošalio, Tobio, brate, možeš ti to bolje. Sven Zečić, a.k.a. Nasty, kaže tvoja mama je toliko glupa da za Božić kupuje DVD sam u kući. To je Nasty, to je njegov swag. Sultan ili a.k.a. MC Vito, kaže tvoja mama je toliko geto da pere plastične tanjure, ovo je već jebeno. Onda Marin Rinma kaže tvoja mama je toliko mršava da u parku golubovi njoj bacaju mrvice. I ova je jebena malo kontra. Opet Nasty baca tvoja mama je toliko debela da je išla na instrukcije iz tjelesnog. I zadnji Tifa, što iskreno nisam baš ni skonto, tvoja mama je toliko debela da je ni Dora ne može istražiti. To su bile te. Za idući puta bacite hashtag tvoja mama ponovo komentara, ali bacite i hashtag najpunch, znači NAJPUNCH. Najdraži punch sa rap skills battlova, najdraži punch sa, općenito ako vi imate neki punch, ako repate ili tako nešto, slobodno to bacite. Četvrti dio koji imamo su battlovi.
Evo, baš sam danas čitao na Rap Skills stranici o betlovima, rekli su da ih se ne ispituje cijelo vrijeme i na privatnim profilima i na Rap Skillsu. Informirat će vas, znači, ekipa ako neki betlovi fale ili ako neke betlove nisu napravili ili tako nešto. Ili ako su neke tehničke poteškoće, informirat će vas ekipa detaljno o tome šta se dešava i kad će biti neki novi battle. Stoga se malo strpite. Zadnji battle koji je izašao, Striko, neki, nemam pojma koji, i Đuro, onaj što je komičar, onaj lik, versus Web i Crack, znači što mogu reći, onaj Striko, brate, nemam pojma šta je tom liku, ono, stvarno. Niš ga nisam razumio, ne znam zato Crnogorac, zato što mu se ne da pričat, ali nisam ga razumio. Đuro, gledao sam ga na YouTube-u, jebenje komičara, ali za ovaj battle mi nije bio dobar, ali su Web i Crack odvalili, svaka im čast, znači bio je prvi 2 na 2 battle, koliko znam. Jebeno su to napravili, super su odigrali, tako se to treba odigrati, a ne jel što ste vidjeli. Shoutout za Striku i za Đuru, ali za Striku Đuru, ali brate mili, daj to može bolje. Broj 5 već kod mene, do 5. točke smo došli, znači skroz na skroz. Shoutout za moju ekipu iz Vinkovaca, skroz na skroz. Obalama Bosuta je zadnja traka koju su izbacili sa spotom i oni će se javiti jednim shoutoutom, pogotovo shoutout za mog prijatelja Deju. Volim kad oni rade uvijek nešto novo i svježe od njih, baš su onaj tvrdi underground naše rap scene u Hrvatskoj. Shoutout veliki za njih i stay tuned na njihovoj stranici skroz na skroz i Vinkovački rap i Black Team. Popratite sve, evo i sad je i Medo, to je već naša stvar, Medo je sa Filharmonijom beatboxao. To jedva čekam da vidimo, to ćemo obavezno šerati, ali to mora biti mega spektakl. Broj 6. Pripremamo nešto zanimljivo i to kontamo već godinu dana. Kontamo tu ideju, mislili smo baciti možda neki njemački projekt, možda u neki naši. Na kraju će ostati na našem projektu hrvatskom. Stay tuned, bit će zanimljivo i bit će za svačije ideje da neko može možda nešto dobaciti, šta da novo napravimo, ali svakako stay tuned, nove ideje nas čekaju od 1.1. naravno, počinje nova godina, počinjemo rasturati. I već dolazimo do najava. Najave, znači Hip Hop Night u Exit u Osijeku 2.1. To mi je javio Armando i Armando mi je javio da Chill radi doček, DJ Chill radi doček nove godine. To čekirajte, provjerite obavezno, stay tuned na našoj stranici Šetač, support your local hip hop, tamo ćemo sigurno podijeliti to sve. Dalje, što imamo općenito reći za najave, šaljite nam jednostavno najave, šaljite nam bilo šta, evo i Hip Hop Rijeka je ponovo poslala, bez obzira ste My People magazin, jel ste Salt and Flow ekipa, šaljite nam odakle god da bacimo najavu, da se proširi dobra riječ, šaljite nam ideje, šaljite šta god hoćete da predstavimo u glasu dijaspore. Pod broj 3, Hip Hop Rijeka, pod broj 3 kod najave, jel? Hip Hop Rijeka najava, znači izbacili su onaj mixtape 2015. To obavezno čekirajte, evo sam mogu provjeriti točno kako se zove, isto sam napravio print screen od toga, kompilacija 2015. Hip Hop Rijeka. Svakako čekirajte, ima tu svega i svačega, neću sada detaljno nabrajati, neke od njih ne znam ni kako da pročitam, ali nema veze, najbolje mi je što je na broju 15 neko bacio auto, predobro. Čekirajte obavezno, mi ćemo isto poslušati tu kompilaciju, čim prije tim bolje. I što je mene iznenadilo posebno, ne znam koji je to broj šetač, imate broj šetača na Šetačevom kanalu, imate šetač na Valpovo streetballu. Tamo ćete vidjeti detalje iz njihovog kluba mladih u Valpovu. Klub mladih sad ima Facebook stranicu koju obavezno trebate čekirati. Starih slika od Toksare, Kanđije, puno grafitera kao što je recimo Krosk tamo. Puno slika možete tamo vidjeti. To je jedan jako jeben prostor u jednom potkrovlju kojeg se svakog treba čekirati. Kad sam bio klinjo nisam nikad stigao otići tamo jer mi starci nisu dali. Ali svakako su u Valpovu tada nešto događali. Shoutout za ekipu iz Valpova, svaka vam čast. Volim vas ljudi, jeben, isto obožavam vas kada se sretnem negdje u Osijeku u gradu, uvijek se dobro ispozdravljamo. Shoutoutove i dalje imamo za cijelu ekipu. Zaboravio sam reći recimo pod brojem 4 za betlove. Unatoč tome što su bili oni, kak se zove, oni prijetnje bombama, terorističkih napada, što Armando nije mogao doći.
Jako se to vidjelo na betlu da Armando nije bio tamo, stvarno isto vremenski mi nešto to nije odgovaralo, nemam pojma, stvarno da. Ali sve u svemu, jedva čekam iduće betlove da izađu, pogotovo jedva čekam ove iz Osijeka. Da, to sam još htio pročitati. Ove iz Osijeka betlove, znači imamo popis ovdje ljudi koji su dobili betlove, pa evo da pročitamo odmah prvog, zajebavam se, nemam popis. Dobio sam informaciju od ekipe koja je stalno s nama u kontaktu kak je bilo na betlovima, kažu da je bilo jebeno, da su se upoznali jebeni ljudi međusobno, da su bili jaki betlovi i ko je pobjedio, ko je dobio, to ćete vidjeti na kraju sami, ne smijemo reći, glupo je da spojlamo. Uglavnom, svakako shoutout za cijelu ekipu, shoutout za hip hop kulturu i mi se vidimo idući puta, snimamo vjerojatno ja i Marko vani u Švediš Gmindu božićnu emisiju Glasa dijaspore sa svim lijepim čestitkama, željama i pozdravima uz pjesme naravno Šabana Šaulića i sve ostale hardcore repere sa naše scene. Svakako pozdrav svima, stay tuned, popratite naš kanal Walkman, shoutout za Original Skills, shoutout za Zulu Nation koja nas isto počela pratiti od neki dan, shoutout za cijelu ekipu, budite pozdravljeni i šta ja znam, čujemo se, vidimo se, daj, hvala na Rap Skills majicama, yo, peace.